Nekako Blegovte so gola motiv, da li je očekivano volko golema razlika? Pa nismo očekivali ovoliku razliku, ali sigurno da smo očekivali da ćemo odigrati jedan fenomenalan meč. Iz razloga toga što stvarno zadnjih 10-ak dana i ovi dečki koji se vratili iz reprezentacije, stvarno smo svi na fullu i odlični smo na treninzima, dajemo sve od sebe i ne možemo više sebi dopustiti kao u prethodnih 4-5 utakmica da budemo na nivou koji nije za nas. Vardar je europski šampion i stvarno mora svaku utakmicu izlaziti na teren gledajući ka tome i ništa, mi se spremamo sad za finale, da odradimo finale kako treba, da ponovimo jednu ovakvu utakmicu, da pokažemo karakter, želju i borbenost i motivaciju i onda i ako nemamo nekog znanja, malo sigurno da ćemo nadopuniti sa tim. Bože moj, to je sad spremanje za finale i onda da očekivamo kill, tako da imamo stvarno sad ovih važnih utakmica i sad smo svi ko jedno i zato ovako izgleda na terenu. Da li je ponosnost igra pred makedonska publika? Final Four? Pa sigurno, kako da ne. Pred našim navijačima i rekli smo da odigramo ovaj turnir za naše navijače i stvarno moram pohvaliti SEH organizaciju, stvarno ovaj Final Four poprimio jednu veliku dušu, točno kao što je Liga prvaka, to je sada i SEH Gazprom Liga što se tiče Final Foura, stvarno svaka im čast i mislim da se mi na terenu, da smo im se odužili i da ćemo im se odužiti u nedjelju za sve ovo što oni prave za rukomet. Hvala vam.